Yes, turatangiye rero tugiye kureba twabonye ubushize umuntu yakubashije ngo what do you like, ukunda iki? What do you like? What do you like? What do you like? Ukunda iki? Noneho tugiye kureba ushatse kuvuga ngo nkunda ibishyimbo. Ese ibishyimbo mu cyongereza babyita iki? Ese gukunda babyita iki? Nkunda. Ubwo rero ugiye kwivuga mwibuke abo twari kumwe ushize mu isomo ryashize ayi yavugaga njyewe, yavugaga njyewe. Sasa ayi tuzandika what do you like, ukunda iki? Arakubajije what do you like? What do you like? Ukunda iki? Ugiye gusubiza ngo nkunda ibishyimbo. Ibishyimbo nibyo bita beans. Like ni ukunda, beans ni ibishyimbo. I like beans. I like beans. Let's write it very well. I like beans. Okay, good. I like beans. Nkunda ibishyimbo. I like. Ijambo I like. Uvuze ngo nkunda. I like beans. Ku muntu ni love yo gukunda. Ariko ahangaha ni ku bintu. I like nkunda. I like nkunda. I like beans. I like